Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA Kamaloi constituency uba PT Saukme hendak kesengi background bikin nonton khubor halor ke jingpen bena juga seng kongres prosespan yikisan ngut ki MLA nak keseng nak kebentar laisnam ulang ba sengau dan kamshu penyakran halor ke rai juga seng kongres ulang ru baka kongres kam itu shu eki barok sangut kumbau presiden ke MPCC ba Vincent H Pala dakshan ulang baka seng kongres kam itu shu yikisan ngut ki MLA ki balai berkesyan ke sarkar MDA Ula bendak du dekat baong banakal yang kacang ushimet. Itu show ya keseng kongres ne presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H Pala. Shishu ula penparu banakal yang kacang unsaya kuno ya kini election MLA House Nam Arjad Arpulai na keseng United Democratic Party. Badmenta kidang up ya kapor bandrong sekani keseng. Karai nak kajak jong ka Congress Party. Banakal yang jengi disambut bila sya suspend di hakabadi berkini karai ke bangadan nak kajak jong ahi ka ba i tukomtung ilaya mi katu gini benai bi katu gini benai berkat ilaya mi di Kongres. Insya nak kalian ke Kongres untuk karai ban suspend ini proses suspend. Tinggi nak community gala biang kumtu. Mereka betul balong mentah pada sebenarnya kesini lah kami sawai ke order betul sawai pada order betul mai. Kapan nak kalian jadi lah suspend nak kalian jom ke Kongres for another 3 years. Itu habis berkenihi kayak apa? Akannya jadi yang asyik. Tengah mukti pergi jadi semua jadi parok mah. Isu tu kena melaporkan nama lagi way. Mar hadirin jawab babi itu order habis itu order kemudian kan untuk kacing phone para mani apabila orang ibun kam. Di kebangadan hindakan ke jong ahi ke dengan mengamdan iban Allah kepada bagarai jong ke MPC bala suspend yang apa kiwe nomor ba istu kumbakan long matahi di nakaliang jong presiden jong MPC nakal syai ke long wan nakaliang jong ngana banal yang keras kibitu syu ini sangut kabakan topinga di hakabadi bagan gastiman ba nakaliang jong presiden tinggal ngutakan dengan wega kari hoki menakali badong ba umi syu mandang yang jungiru ada mi mandang yang jungiru kena nombang ngimi tu show ego kongres dan dia presiden nombang ada mi nak parti to show nak yang presiden MPC nak syai kan lomba harga bedi bagi konstitusi jonga berkibai nak yang jonga parti kan dalam bagi kandidat dia kata rohon dan ibn nomor mandang yang jungiru lomba ngila nari jonga sibet yang ada di side depan kalau nomili asyik kongres kalau tiga long syai kemudian jibit kemudian jingwa kongresi yang menjemput cuba ni kan kalau nggak semua kongres apabila mengajak ke kongres nama ajak kata dia kesulung ngajing hair kebanyakan ada jingimi dan marba ngiba nah apa dia kongres lah dia dapat Delhi ni dapat jong jingi kamtam ya kejingmi jong ki anggut Bapak jong ilam jong Dr. Mukul Sambang ya kaban join baga all India temul kongres di hadir kapten lebih nilai joki ngi iba kamdan future show tinggal peluang ini kalau mau berkhatamai bagi kerjaan yang sarkar tunggal kerjaan yang sarkar belum ada election ini kalau beri clear nak yang jong ahi kalau ba ila perkrea nak bagi parti bagi skambar khaji ila so tertib aku belum ada angani khod na UDP kalau beri clear kamdan jibit jingwa show Bilu asyuk kalau ni kun na UDP, apa orang ikut UDP bisu tu manda, nongka kacing keren, kacing penbek, nakalian juga, nakalian jauh UDP mulai kalau biang, nakalian settle body kalau biang kalau on tangkap por kalau nggak sebatai lanungin mi, kata sebatai. Padahal badi bagi suspend juga kongres ni orang kadang parti, kadang decision juga parti, ketika nimdan event kata dia bertajoki bagi dia dan kamu. Atau apa ni ada kesiti ke belum officially belah suspend di PCI license. Pihak itu agak beri pedeg ya bagi apa namanya official letter OP. Di nakalian juga ngam semua dan kamsu nakalian juga lomba yang membudin harap beri bandar juga in posisinya dengan poin ngam semua masuk. Mereka baru nomor ngam dan jemput show. Kemudian jemput show menangnya juga bantuan di kongres. Kemudian jemput show ini kalau manipur dia, bahkan dia statement kepada kalian juga presiden MPC Ukraine ro
Nakaliang jong apa nakaliang ngim sko wa shu di banong nakaliang jong iban e counter banong madam phai kaliang namar ba kaban nakaliang jong hi kelong ba ila rai ba kuwi kelong ba angin perkhan ka jong konsulsi banong da parti apa kamusan yang hape nak bandang interest kelong jong jelahi bro kowe di pisutu ko molong matahi namar beli namar ba akan sibet ya hapar khat ba nang mata konsul jong mat ndak jelahi bro kowe tinggal show la option south nem la show option di tinggal persang hi bo bre penir ya isu ada ke ba agak ka isu bre jong jelahi isu bre jelahi ko lai persang hi ndai pisutu nambar ba namang iba bakam position dulu tekno di benta jing jero berkar kamhana ka benta amdang sistem arpor pulai namaka jing kren di ba hangin hakru kan sni menta kalong balai ngilaya jam semu jam pasan posnem balai bikin kalong kopni dika jing kan wan na kaleng jing kalong ba kin pa ki ba kalong ba syai kalong ba start mde ban jit kalong yaki businessman mde ban jit menta yaki matong ba waktu dan spak no klot apa ye capacity jong gibril dengan leadership ko ngiran kami ya kibri ko dan kamansim sekri bakal leadership quality pak kam tam kibri ko dan ka vision man le e na mada jong jelahi bro ko i man deh ba ka bakran ko la kan syai ki namar ba hadin ba ka ko bo men ka sing lami sa ka po youtube sa tadi lami dan ko bo rami bandang le jong nang le jong President MPCC Abdullah Raya kaban suspend no ini itu nakaliang jing imismo kalat bania phone way bani konsol namar ka kapusan ka nakaliang jing hi es kamor fakitip prosan got ki gamdal jumo chu bani kon kongres kalong very clear hi laga jogo nakaliang perlu kenaban pek ka igi ba kambiang ka parti mak laga jogan igi ka parti tatagam sundong kamsyo igani ka jing hakabadi bo suspension ka mangi dan mata kalau man ya sakmat be untuk kaya bagi election. Pada masa sebelum selai dengan job yang ini syakri khabar, nampak kondisi berjauh jelahi.